Reka nongere mbifurize ibihe byiza bakunzi b'Ingenzi TV aho muri kumwe nanjye Spridio Habimana. Muri ruhago nyarwanda mu ikipe ya APR FC Ishyamba Siryeru kugeza naho ivugwaho gutinya amarushanwa atandukanye. Muri ruhago nyarwanda hakomeje kuba ikiganiro ku ikipe yitwa APR FC kubera ingingo nyinshi zitavuzweho rumwe. Turebe uko Ferwafa ibayeho mu myaka 32 nuko yagiye ivugwaho kuyoborwa n'ikipe ya APR FC kugeza ku ngoma ya Shema Fabrice ufunzwe ku ngingo zimwe na zimwe zitavuzweho rumwe. APR FC itangira gukina mu 1995 yakinishaga abasirikari gusa nta musivile warimo. Ubwo APR FC yatangiraga gukinisha abasivile yigizayo abasirikari niho yatangiye gukorera amakosa. Ubuyobozi bwa Ferwafa bwari mu biganza bya Lieutenant Colonel Siza Kayizari. Shampiyona y'1998 1999 nibwo APR FC yatwaye Lonji Rudasingwa watozaga ikipe ya Rayon Sports kandi agifite amasezerano kongeraho n'umukinnyi Mohamed Mosi nawe wari ukiri umukinnyi wayo. Shampiyona y'1999 ndetse bibiri nabwo ikipe ya APR FC yambuye Kiyovu Sport abakinnyi Eric Nshimiyimana na Mbuyi Jean Marie nabo bagifite amasezerano. Nta kwibagirwa muri 2005 uko bambuye ikipe ya Rayon Sports igikombe cya shampiyona. Abakinnyi nka Sibo Abduru Hamisi bagumaho, Mutarambirwa Jabiri, Shakaja Iranzi Jean Claude. APR FC yambuye Kiyovu Sport. Ninde wakwibagirwa abakinnyi nka Makoyi, Amoni Mudeyi n'abandi yambuye Rayon Sports. Abakinnyi nka Ishimwe Claude, Rusanganwa Fred alias Ntare, Muhayimana Theoneste, Mugiraneza Gregoire yambuye ikipe ya Mukura Victory Sport. Ninde se kandi wakwibagirwa uko yashenye Rayon Sport muri 2019-2020 ubwo yitwaraga abakinnyi nka Manzi Thierry, Mutsinzi Ange, Niyonzima Sefu, Manishimwe Jabiri, Bukuru Christophe, yarangiza igafata abari bagifite amasezerano y'akazi kayo ikabaha Rayon Sport. Muri Mutarama 2025 yafashe abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport ubugingo Hakimu na Iraguha Haji irabasinyisha. Ferwafa ya Lieutenant Colonel Siza Kayizari yasimbuwe na Colonel Kazura Jean Bosco. Haje kubaho kurekura gato nta gungira Celeste aza muri Ferwafa atangiye guhindura byinshi. APR FC yisubiza Ferwafa bayigabira nzamwita Vincent Dogori. Bukeye bazana Lieutenant General Sekamana Jean Damascene we yagiye guhindura byinshi nk'umunyamategeko baba bamukuyeho. Munyantwari Alphonse we ntiyarazi umupira w'amaguru uko ukinwa, yanyujijwe Kacyiru aho bimunaniye aregura. Shema Fabrice warutangiye gushaka uko umupira w'amaguru mu Rwanda utera imbere birangira afunzwe. APR FC idashaka kugira icyo ivuga ku kudakina Super Coupe 2026 kugeza n'ubu, ariko induru ni zose hagati y'abafana bayo n'abandi n'abayandi makipe kuko ntiboroheranye. Mukura Victory Sport nayo yahawe amahirwe yo kugabirwa ifaranga rizayifasha gukina Super Coupe. Ani bakuru acaracara arashimangira ko APR FC yanze burundu gukina Super Coupe kuko yo ivuga ko igomba kuyikina na Rayon Sport yonyine, kwizindi bazanyemo itabyemera. Iyi iracyari Ingenzi TV aho mukiri kumwe nanjye Spridio Habimana. Ese APR FC byaba byifashe gute hagati muri yo? Beshi bavuga ko kuva yatsindwa na Gor Mahia muri Sekafa Kagame Cup byayiteye kimwaro n'igihunga. Gutsindwa no kunganya nibyo byubatse mu mupira w'amaguru mwisi. Ku APR FC yo yahura ishaka gutsinda gusa. Itangazo rya Ferwafa rigaragaza amakipe azakina Super Coupe rikimara kujya hagaragara, abo muri APR FC ntacyo barivuzeho. Kuki APR FC yo itabwira abanyarwanda impamvu nyamukuru yayibangamiye ikayikura muri Super Coupe? Isi kuki APR FC itakora ikiganiro n'itangazamakuru kerekana icyatumye idakina Super Coupe bityo kikava mu kibazo kiyugarije? APR FC
imaze igihe ivugwamo ibibazo nk'aho habayemo iby'uko hari abakozi bayo bafunzwe bazira kuroga ikipe ya Kiyovu Sport, kuba harabayeho abibye amafaranga nabo bagafungwa, umwe ku wundi mu bakunda umupira w'amaguru mu Rwanda bategereje kureba uko Super Coupe izakinwa. Amakuru ava hizewe ni uko muri Ferwafa hazirukanwa abakozi benshi. Iyi ni Ingenzi TV.